I pozdrav youtuberi, dobrodošli u novi klip. U ovome klipu ćemo igrati Minecraft Pocket Edition verzija 0.13.1 alfa. Evo, malo sam prehlađen, igrat ćemo na Hypixelu alfa. Ja sam skin mi je od mog najboljeg youtubera, a to je Top Games, igra Minecraft, nek me ne kida. Sad ću da vam pokajem. Bio sam na Lego partiju i tamo sam dali Lego maske. Ajde dao Lego maske. Ti bože, ne izgleda ova maska, niti to je Lego, neki čovećuljak što ima lijepe zube, bre. Aj, dobro, idemo mi. Ti se ja uvijek penješ. Bat. Ovako, tako. Nagledamo Hypixel, ovaj. Gdje ćemo, što lijepo ležati. Samo da ne umremo u početku. To je bio haos. Ajoj, jesam lijep. Ja ga kreće. 3, 2, 1, go. Nisam skužio. Ajde, ti mate. Bježi. Nisam. Ja se s vama igram. Što sam loše počeo. Nisam uspio, brat. Opala. Dalje. Ja sam rekao, prehlađen sam. Op. Buce. Jesu. Sad ćemo sjebijem ti. Budi dobro. Sad on nema ni svota. Sjekiru. Prošli klip je bio sa sjekirom i pobijeli smo. Lika. Ne, taj će se pokupiti. Nije, jes. Obučeni smo cijeli. To tako, ali ćemo se zabort rukama. Da, najveći problem. Zabort rukama nikad se nisam. Od svih gameplayera moj otak nisam snimao. Nisam se borio rukom, ali prošlo kroz mene. Ovo test je koji ja imam prvo vidio. Lik. Koji bug. Ispričavam se zbog ovog buga, ali to je zašto snimam. Nikad nije bug u ovoj sve. Ali ovo snimanje. To bre. To mačko. Jel to full ovaj? Please reci mi mačko da smo ovako dobro obučili. Nas ni sorda i ti ne titu da te vuki otkan. Ubit ću te, nemoj se sa mnom igrat. Kill gun, kako se zoveš? Go. Ne vidim patir. Youtuberi. Nije na nas krenulo. Nismo se baš proslavili. Šta ćemo? Tako je kako je. I mislim da je to što se tiče ovoga kratkoga klipa.
Ćao.